vašim obraćanjima čuli smo da ćete pomagati i onima na Kosovu i Metohiji. Na koji način? Ja sam dubokog ubeđenja da u venama neprijatelja Srba u regionu teče pogromna ustaša. Ja smatram da sve što se dešava Srbiji započete u Hrvatskoj još neke 36. godine i da taj isti modus operandi koji je vladao, koji je pokrenut u Hrvatskoj, kad je pokrenuta Hrvatska pravoslavna crkva i kad je bilo 30% Srba u Hrvatskoj, da taj isti modus operandi je primijenjen na Kosovu i tamo znamo da je bilo 30% Srba, sada je svega 12%, kada se je stvorila ta albanska pravoslavna crkva, ili u Crnoj Gori, kada je stvorena ta crnogorska pravoslavna crkva i tamo imamo oko 30% srpskog stanovništva. Tako da je to baš neka jako velika koincidencija i jedan isti modus operandi koje su ustaše primenili i koji funkcionište, jer u Hrvatskoj je napravljeno etničko čišćenje.